Do nedavno činilo se da je priča o Bliskom istoku, prilično jasna za većinu analitičara. Ali onda se desila nagla eskalacija sukoba koja je sve karte bacila na sto i potpuno ih promešala. U ovoj analizi zaronit ćemo duboko u viđenje Srboljuba Pejovića da pokušamo da shvatimo šta se to zaista dešava i zašto su skoro svi bili u krivu. Znate, pre nego što je sve ovo počelo, opšte mesto je bilo da je iranski uticaj, ta takozvana osovina otpora, praktično gotova priča, stvar prošlosti. Svi su mislili da je taj meč završen. Ali, da li je stvarno bilo tako? Ovdje vidimo koliki je zapravo bio taj procep između onoga što se mislilo i onoga što se dešavalo. S jedne strane, imali smo analitičare koji su tvrdili šiitska osovina ne postoji, Hezbolah je na kolenima, Iran je sam. A sa druge strane, realnost. A realnost je priča o neverovatnoj otpornosti, o decenijama priprema i vojnoj snazi koja je očigledno samo čekala svoj trenutak. Da bismo shvatili ovu ogromnu grešku u proceni, moramo da krenemo od najpoznatijeg člana te osovine, Hezbolaha. Svi su ih bili otpisali. Ispostavilo se da je to bila fatalna greška. Pogledajmo samo činjenice. Hezbolah ne samo da je preživeo, on je postao inovator. Taktika tunela koju danas svi spominju, to je njihov izum. Preživeli su ne jednu, nego 4 velike izraelske operacije. Imaju svoju proizvodnju oružja. I ono što je možda i najvažnije, napravili su praktično državu u državi na jugu Libana, što im daje neverovatnu moć i autonomiju. I od Hezbolaha, logično, idemo na njihovog glavnog pokrovitelja, na mozak operacije, Iran. Dok je svet mislio da su zauzeti drugim problemima, Teheran se, čini se, decenijama spremao upravo za ovakav scenario. 10.000. Hajde da samo na trenutak zastanemo kod ovog broja. Toliko će po procenama Iran proizvoditi Shahed dronova do kraja 2025. godine. I to ne godišnje, nego mesečno. To vam govori sve. Ne spremaju se oni za bitku. Oni se spremaju za dug, iscrpljujući rat. To je ratna industrija u punom pogonu. A možda najbolji način da se opiše ova situacija je citat samog Srboljuba Pejovića, da Iran proizvodi rakete kao cigarete. Znate, to više nije nešto posebno, nešto dragoceno. To je postalo masovna, rutinska proizvodnja, kao da ih štancuju na traci. Sad, neko bi pomislio, dobro, postoji vazdušna nadmoć, sve se to može uništiti iz vazduha, nije baš tako jednostavno. Iran nije neka ravna pustinja. Govorimo o planinskom terenu i, što je još važnije, o čitavoj mreži podzemnih fabrika, pravih podzemnih gradova. To je noćna mora za bilo koga ko se oslanja isključivo na avijaciju. Naravno, priča nikada nije tako jednostavna. Nisu tu samo direktni učesnici. Da bismo razumeli celu sliku, moramo da pogledamo i ostale igrače u regionu. A tu stvari postaju, prilično komplikovane. Ovdje svako hoda po jajima. Saudijska Arabija je uhvaćena u procepu između Amerike i Kine i pritiska da normalizuje odnose sa Izraelom. Emirati i Bahrein su zbog svojih sporazuma i zapadnih baza postali direktne mete. A Turska pokušava na sve načine da se drži po strani jer zna da bi je direktno uvlačenje u sukob koštalo previše. A evo i podatka koji možda najbolje pokazuje tu komplikovanu situaciju, posebno za Saudijce. 96%, ogroman broj. Toliko se, naime, stanovništva u Saudijskoj Arabiji protivi bilo kakvoj normalizaciji odnosa sa Izraelom. To je ogroman pritisak odozdo sa kojim vlasti jednostavno moraju da računaju. A sada nešto zaista fascinantno. Hajde da se na trenutak vratimo u sam Iran. U zemlju koja je ne tako davno bila potresana masovnim protestima i dubokim podelama. Desio se potpuni preokret. Svi se sećamo slika sa protesta 2019. godine, a posebno onih masovnih 2022. Izgledalo je da je iransko društvo podeljeno kao nikada pre. A onda, desio se spoljni napad. I kao po pravilu, nema ničega što tako efikasno ujedinjuje naciju kao zajednički neprijatelj. Efekat okupljanja oko zastave u punoj snazi. I evo možda i najboljeg dokaza tog preokreta. Vlasti u Teheranu, koje su uvek insistirale na islamskoj istoriji i simbolima, odjednom kače ogromne postere Rustema, mitskog, predislamskog persijskog heroja. To je ogroman zaokret. To vam govori da je situacija došla do usijanja i da se sada koriste svi mogući simboli da se nacija ujedini.
Dobro, vidjeli smo kako smo stigli dovde. Ali ono ključno pitanje je kuda sve ovo vodi. Tu prognoze koje daje Pejović su, iskreno govoreći, prilično mračne. To je pitanje od $1.000.000, zar ne? Kako se ovo završava? Nažalost, laki odgovori ne postoje, a oni koji se nude, pa nimalo ne ohrabruju. Dakle, šta je na stolu? Prvo, dug i mučan rat istrpljivanja. Drugo, veoma realan rizik od kopnene invazije na Iran, što bi bila katastrofa. A sve to, naravno, vodi ka trećoj tački, ogromnim katastrofalnim poremećajima u svetskoj ekonomiji. Ovo više nije regionalna priča. I da ne mislite da je ovo neka apstraktna priča o ekonomiji, evo nečeg vrlo konkretnog. Skoro polovina, čitavih 45% svetske proizvodnje veštačkog đubriva prolazi kroz Persijski zaliv. Cene su već eksplodirale. Zaboravite na trenutak naftu. Ovdje govorimo o hrani, o potencijalnoj globalnoj krizi sa hranom. I za kraj vraćamo se na reči Srboljuba Pejovića koje nekako lede krv u žilama. Ukoliko bi došlo do kopnene invazije na Iran, ovo ne bi bio rat od nekoliko meseci pa ni godina. Ovo bi, po njegovom mišljenju, mogao biti čak i decenijski rat. A to je scenario koji niko ne želi ni da zamisli. Kako da, pitanje koje ostaje da visi u vazduhu je sledeće. Da li je ovo samo još jedna kriza u nizu, još jedna epizoda u dugom serijalu nestabilnosti, ili upravo sada, pred našim očima, svedočimo rađanju jedne nove, trajne ere haosa na Bliskom istoku? Ere čije ćemo posljedice, nažalost, osjećati svi mi, verovatno godinama i decenijama koje dolaze. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i pažnji. Nadam se da je ova analiza bacila bar malo svetla na ovu zaista neverovatno kompleksnu situaciju. Ako jeste, znate šta vam je činiti. Zapratite kanal Geopolitika u AI minuti za još ovakvih sadržaja. Svaki like i svako deljenje nam zaista mnogo znače.